Салом алейкум мардам, успед кунед. Кондитсионерро аксия кардем, як дона доставка кардем тарафи Московский бо як холодильник ки дигам заказ кардам, қайи холодильник ҳар ша як ҷоя доставка кардем. Кондитсионерро ай фирма Imperia мешавад, моделҳои 2026-ан, моделҳои наван, нигаҳ кунед, наван. Ана хубиш чиye ки патрубка мотор ҳама медаҳад нахкубаи тоза 100% гарант шикати, вале мотораш берунда, мотораш ҳамишон метем чихе калони фасонай. Ана худо хоҳад ана боло да установкаш мекунам, сози якта канда ҷобаҷо дора, ина моторша чихели гуфтем нишон метем. Мотори калон мешавад, қоидави гарант шикати, 1 сол 2 сол не 3 сол гарант шикати, бо як холодильник дига ҳам ябора заказ кардам, доставка кардем. Доставка холодильник мунам ройгон то дари хона расидаги. Шумо ба дили пир метавонед дар номерои болои экран мондаги дар WhatsApp муроҷиат кунед. 100% залог мепартоед, мо бурдан ҳам хе кондитсионери 2026 установка мекунем. Баъдан боқӣ мондаи сума ё устора метиҳен, ё ки дар картамон партоенам мешавад. Ина кори устора ҳама каса мебинем. Установка кардаги қоидави устор ба дили пир 100% гарант шикати как нада кор кардесай. ҳозир даруншам нишон метем, вентилятора би фангас карда кор кардесай. Номеро болои экран даҳед, чихели гуфтем метавонед заказ кунед ё дар WhatsApp нависонед. Ина нигаҳ кунед Imperia 20 намондагӣ как нада хунукиш омадесай, кор кардесай, бепарво ба дили пир ки ҷои хоҳед доставка мекунем. Холодильникай кондитсионери фарқ надорад, доставка установка ройгон мешавад. Ина холодильникам равон кардем. Худованд нигаҳбон то заказҳои оянда.